Horas na siya masoman sa persayaon malasuhur boy pajupo sa itaba niya cara pamalasuhur. Bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungan. Paima mambasahon renungan noon pasada hita mahurta. Martonggo hita mangido pamaboyon ni Tondoy na pasig. Martonggo mahita. Hamtuan na batas si madakwasa apasitongan ibagat Yesus Kristus Tuhan namin. Dito ito pamawamutuhan dyan hamar malas ni hurduhan namin. Boy pajupa pakon hamar hitihon ni atsaraon. Asikap hamauhur pakon pikiran nami, nalaho man jalohon hatamu. Ibagat Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Nasyama soman, renungan ta sa daryon ni buat humban ni buku renungan wasiat kekal. Anjahan agabe judul ni Aima, hasedaon ni koruptor. Namaronjolan bani hatan ni bata na tarsurat bani Habakuk 2, ayat 5 das subani 10 sada. Anjahan agabi pokok renungan batay maayat ni napasapul sadakon na makatahon sunon. Ay idilo do age batu ibagas tembokay. Anjahan tiang-tiang ni rumah aype mambalosi do. Siya masoman barita ni Habakuk siol patugakon pabuag gidang niuhur boy do tubo itong atongan ni sada hupulan. Itong atongan ni parasumanon suku atap bangsa. Ase gidang niuhur lang pita gabi persoalan ni sahalak. Bona ni gidang niuhur si tong norok kumba ni mukanyo manesa sahalak. Tapi dop ni marbagal doay. Gabi gidang niuhur atap kesombongan riap. Isobut Habakuk do bangsa juta halak na margidang niuhur. Halani hajahaton na mambayin Juda gabi mangenjik. Memang paluhan ni Nebatado Juda hutangan ni Babel. Tapi lang yung rusukon na bata parlaho, pakon pangabak ni Juda na sunayay. Jagama pangapasi, si pangosay-osay, ni Habakuk. Sa dido kanari tumarap. Na maksud kon Habakuk, halak na sombong atap si pangapasi, ay mahalak naman rapas, si pangosay-osay, pakon na mambuat na subagyan ni. Anjahamangan kon uli ni halak na legan, ros si mandurus kondaro. Halak si pangapasyay, dihut do mamanaban buhay bangsa. Bani pambayanan ni sidia na sunayay si ulo na bata mangum sidia. Jalon ni sidia mahamagawan humban ni Tuhan. Lubih niyay, laho mangindahi hautungan ni sandiri. Pala do sidia manranggihon habadoron bani rumah ni sandiri. John mahatin ni bata masahapkon. Asal aja haton atap nahotob isobut korupsi. Itaganupan korupsi negarata do malamiro tomos. Namin talup hita marutol mangida namason. Halaniay namaningon do hape bata laho manjaga dirita. Asito tap pasing. Janabulus bani parharanetek. Pa kunurusan si ganupari sa mitolah ma bani parhara na bagkal. Ulang mahita lalap bongak, hala ni songon na lalapsip Tuhanin. Hata ni nebata manaksihon pakon pengatkon, pabua age pesong nasip Tuhan. Tapi pasti do pajong-jongon ni hapitroni. Ase pakai mahita. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus panguhum na benar. Ajari ham maha nami, mandalani guluh nami, asi tetap hanami bagas hasitongan na humpam. Asi ulang ihorjawan hanami na jahat, naso irsupon ham. Bagat Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Si Barsunay ma, renungan ta sa daryon, asi ulang lupa hita, asi like, subscribe, pakon bagyon hita ubani asomanta. Halani marita na sunay do hita do mamamberi dirita manukoli pelayanan pekabaran Injil bersama ya kami. Tuhan Yesus mamasu-masu. Horas
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.